ke Rainbow of Sounds Music School kepada Nakshonong Maubri Riboy District kepada perlong Sisim Citayo ha ke sisa janya Little Flower Higher Secondary School Maubri kedon bunjait kinukom hikai ha ke liang ke tem keput bat karwai ke siau keyboard, gitar, western vocal, Indian classical vocal, kasi instruments bat kasi vocal kikana akibahan nyos dem senang kila banwan pentebit ha ke music school bat dan jinge na kebentai ke larang baru banwan pentebit ha ke music school ka Lumpung jingi lekai football ka bela penlong ha maulas nai na ka benta ban pensanam ya kerteng jong ba IK Maulong beri UMLA barim jong ka Umroi constituency kala poi ha bakut no jong ka quarter final ha ka ba henin kesngi kata ka khandai terik urempang arjar arpsau ka shlong la jong ka lekun persya ya ka GMC Sonapur Guwahati ka jingi lekai ka lalong ka ba itnat ba ha padeng jong kini ki art ligi kenhun namar ka jingtebit jong kini kirang lekai Hendrai ka bakut jong jing lekai ka shlong la jong kala penrem no ya ka GMC Sonapur Guwahati bat lengba ka ne ki jingjob ka shlong la jong kala yo bandrung sya ka semi final jong ka tournament ki nong penia jong ne ka Lumpung lekai football kila pentip ba ka jing lekai semi final kan long ha ka tayo banwan kata ha ka khatnyo tari ku rumpang arjar arpsau ka ba oni lekai ha pedeng ka Beneris FC persya ya ka Erngiu FC ba ha ka arpsau tari ku rumpang arjar arpsau ka shlong la jong ka ni kun persya ya ka Kit United FC Nongstang bat kini baru arteli ke jing lekai lapan kentup yaki ha ka first leg bat ka jing khun ha ka second leg pan kinong peniai kin sapan mana khamadian Riman Crown. Takti bawa takti. Dengan sakti lah lekai dah ke sini. Congratulations Riman Crown. Ayan ang ya kawan pensialan ya ki organizers ki organizing committee juga di football tournament dah kabangai kublai bansyai masyering ku presiden orang samla kena kumjulu di Joplin stand bangalai tu kam haswa kalau advisor juga klub barang juga por sodar ba song thakno jong kini kisnong hi baro kawai ka football kamdai si ko thmai ke jin na jonga nadu ki por ki ba ngadang ret na singal awalong kini kemadam wa pipi lekai kini kemadam ka ba bhatam ba ka ba bhae bayi nujor bat kito ki kendon ibana na persang ban kiyo ko po badang ret ban long player football ngaradon na kawai ki snong kendong ko baret Barsngap na ki radio bat kumta teter si funky player kan khmat ikajala ka jonge. Daga babu ka donot bar kamadan ka biang ni kambiang. Lada
dan menghikai nem menghikai ke thong kalong banpoi syaka level ane kekedan bakam jong hagajing lekai football klub ke tournament bat klub long penyat kajing don jogi players ki bapak wani lekai ka kunno tang hagajing pak ka jogi tenrai kamdan kala kamdan ke platform tenrai ki bakom kini ki organization ban penyat ki tournament prepare nangis kem bakani kalong gawai ban tik yaki kon sama kita kamret ban longru kalak yaki wipat ban peni ban showcase ke talent ke joki hagari kalyang ke sports ke bingkot ke football ke bangi ke state hibar ko ikamtam ke Meghalaya na snow manong ba kadai kawai na ke sport ke bagani ke jak penuh jomi ke beripat ke baka ka Dihagani ka por, ka kumor, ka bangkot, na kamuntahan, pingilang baro. Hapning, ka jiyaksad, banpoy siya katong, banglong na kay football. Nanong yapi, dan sibon ka jinge. Bantitang ubriyo bayad, ubanot, bantur ka jinge, hagani jiyaksad, banpoy siya katong, daitang kita kibalapan pao. Hagapor yung ilaseng ikwa, banila kay football, nama pengisau temat dan ila kama kato kaling isu tuba nila bali kami jam maka state government kalau ingin ngang lesen along way na kita but Bobby nombor lesen day way kita ulong head coach juga senior team dumi nila persangri le bol ditang pangi kami jam Henry mas no kenong ya piba kini kisi yo bertapat ladang ila persangke ladang ila lesitom ladang ila duriap hagani ka benta klempet nila ban ino wat ila kam jam ka bangi batlo kata kadai ka kabanga susu hagani ka juk jungi benta miso no miso mabe miso kishni ila juk baki ni kena kiyo benta haritang ka ka lomba yo pat baka spirit pada ka mensim jong ka jigi sport football kamtam yo ka jurman shwai ka benta kataru ka ka mamai ka jat dunil dungi yo mentala pun kepisah Andrei putri sitong laduna ni masyad na kepisah Andrei ni khan menteri sitong tengah sumber ong bakari ke mesin saya ke janmir nanga lesi uplia basong thaino ubala ubadang pada ke kamman ai ke hikai kat ke bangala yo ke jintip ke babatam ji kina ki bodon po ke Islam ai hikai ke jongin ngasmo long masudan bok balong ba iba pun iba nga leo magtakti hagabangan hingkay kina iba doon nakitin team iba doon nakitop hepe nadu ay bor fangji boron winning student gizo nga naslo sarong balong ba ngayo pan ay iri kesenyang warhadin bangalay ino balasyong tayo balawa no ikibut hakiring kitin gizo nga kaya kwa benar menta bat kini ka football kabangang ide